Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamdu pasın harcı Allahi Rabbinin Rabbi alemiye. Salatu ve selamu Khuda ser Peygamberi mebin. Seyyid ve server ve rezan. Ve server kemay Muhammed ve aleyhissalatu ve selam. Ve ser malbat ve heja ve havaluhu girin ve gudriya Khuda da cihad ve khabat ve berkhudan kirna. و لسر چقای گل پیرهش و شوپاوان بمشن حتی رجا داوی حتی رجا قیامت قالی تماشاوانه قالی خوشک براین اینجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبدأ بخيراتين سرچ عباراتين أهلا وسهلا. قالی تماشاوانم هی ویدان گو انشالله من في وشانا زندي بار ببكن جواري خلا بشينن و برسي وجه هبن كرم كن و يگو بخازي قمرا جمرا بشينت قالي قمرا جمرا بشين و برسي خوا بكن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتيا السلام عليكم وعليكم السلام جمال دعاء بك أخو تعالى لكاربي إن شاء الله. بلي هبالي حفظ الله هر تخليتي قماري حرامة. نابي مني بيانغو بي سوبر توتو بي سوبر لوتو بي أب إدعاء بن أب حصبة دي أب بيشبازية حصبات بأت يارشي ياو أبانا حمو أب فوتبول أبانا حمو قمارن یا جبو شباب برعات ممهور وجي بقري تشوا يعني تكاري بقري جي تكاري نقري يعني نفرضا شباب برعات شبكة بيروز يعني بيغمر عليه الصلاة والسلام بحثا وكيل يقول خو تعالى إن شاء الله يقول دعاء بك وعفوا قنيه خوش خدي بخوازي خو تعالى عفوت كي بله لميجا كخصوصيش بوبي نينا كان في حوالي قبول بك إن شاء الله. ايوه جربت انه كل ما اكل وردتين احمد منين. السلام عليكم خدام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Başın canım sahibi uçavan başın. Merhaba. Allah razı olsun hocam. Biz Arabız, Kürtçe bilmiyoruz. Ben biliyor. Az kurmancı. Çava ahlen ve sahlen. Benim هلا çavara ahlen ve sahlen. حرام يطلع عربي. بله حواله طيب ونشترى زي بيج بوبان دياليتا. نشترى بخوش. وش كودرينا نرلسنز؟ كودي Şanlıurfa. Şanlıurfa. Ha. Arey. Sen kurmancı ne zaman kurmancı? Valla Kürtçe bilmiyorum ben. Arabım, Türkçe konuşalım. Tamam buyurun. Kürtçe hangi dil isterseniz, hangi dili biliyorsanız onunla konuşuruz. Buyurun, sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Valla şu an herhangi bir sorumuz yok. Her şey yolunda gidiyor çok şükür. Benim var hocam. Buyurun. Hocam ben 3 yıldır TikTok kullanıyorum. Haşa bunlar benim ablalarım, kadınlar var. Ben bakmıyorum, bir gözümü kapatıyor öyle bakıyorum. Böyle çıplak şeyini sallıyor. Onlar hakkında ne diyorsun? Bunlar cennete hak edecekler mi acaba? Ya ben? Şimdi Müslüman iki çeşit insan vardır. Evet. Müslüman vardır, kafir vardır. Seyyidina Malataha Hoca Şalazibi Rahmetullah Babeta Useyda Malataha Taha Hoca o da canlı yayındadır. Hoca Teala hayata kabul ki verin. Hocam benim takipçim Bu yok. havale Sayyidci Malataha Başbuba Diyariyeta Müslüman ve kafir. Evet. Kafirler yani Allah'ın kanunlarını kabul etmeyen, Allah'ın peygamberini kabul etmeyen, kitabını, kıyamet günü kabul etmeyen, Allah'ın dışında göndermiş olduğu kanun dışında başka bir kanun kendine kabul ederse o kafir olur. Eğer Doğrudur bunun hocam. üzerine o ebedi cehennemdir. Müslüman ise Müslümanlar her ne kadar da günahları varsa, büyük günahlar da işlemiş olmuş varsa dahi öldükten sonra eğer Allah-u Teala isterse ona affeder ya da cezalandıktan sonra sonu cennete girecek. Şimdi bu canlı yayında ister erkek olsun ister kadın olsun bu TikTok'ta, internette, şurada burada
gayri meşru hareketler, yayınlar yapanlar, çıplaklık ve zinanın reklamını yaparlarsa bu da büyük bir günahtır. Ha, tövbe ederlerse Allah Teala affeder. Tövbe etmesinlerse o Allah'a kıyamet gününde Allah'ın vereceği bir karardır. Yani sonu eğer Müslümanlar ise cennete girecekler. Ya da cezalarını çektikten sonra yine cennete gidecekler. Şimdi sen dedin ki ben abla gözüyle onlara bakıyorum. Nasıl abla gözüyle onlara bakıyorsun? Yani böyle o çıplak kadınlara baksan sen de günahkar olursun. Allah-u Teala Nur suresi 30. ve 31. ayetlerde diyor ki ey Muhammed mümin erkeklere söyle gözlerini kapatsınlar. Harama bakmakta yani harama bakmasınlar. Mümin kadınlara da söyle onlar da gözlerini kapatsınlar ve güzelliklerini açığa vurmasınlar. Şimdi o çıplak kadın ister dışarıda olsun ister burada olursa olsun o da kendine günaha giriyor. Biz de kendi rızamızla onlara bakarsak biz de günahkar oluyoruz. Evet. Hocam. Buyurun. Şimdi yani bu TikTok'taki kadınlar Müslüman, tamam mı? İstedikleri hareketleri yapıyor, ediyor. Tövbe aldıktan sonra yani cennete girecekler mi? Anlatıyor ya. Ya Müslüman olduktan sonra evet cennete gidecek, cezalarını çektikten Ama sonra Müslümandır ama istediği hareketi tamam. yapıyor. Ne bileyim Ya, götünü başına ayrı sallıyor hocam. Ya şimdi Müslüman olduktan sonra her ne kadar büyük günah işlemiş olsa da Hocam peki hediye almak haram bir şey mi? Mesela ben yayın açıyorum, adamlar bana hediye atıyor. Haram bir şey mi bu? şimdi sen o canlı yayında gayrimeşru yani şeriatın, İslam şeriatının müsaade etmediği bir canlı yayın yaparsan İslam'a zıt Sen İslam dediğini, hocam bir dakika lafınızı balla bölüyorum. Bir şey diyeceğim. Sen dediğini kullanıyorsun. Dini kullanarak yayın yapıyorsun. Yayın yaparken de hediye atılıyor din yüzünden. Bu hakkında ne düşünüyorsun? ben bitireyim. Şimdi İslam'ın müsaade etmediği söz ve hareket sen yayın yaparsan sana gelen hediyeler o gönderen de günahkar oluyorsun. Yok. İslam'ın müsaade ettiği dünyası menfaat olmuş amına koyayım. Dini kullanıyorsunuz, hediye alıyorsunuz, biz Müslümanım diyorsunuz dayı. Senin Müslümanlık nerede? Dini satıyorsun sen. ya hele müsaade et. Are bele geli tamaşavana van havala got din şola beke alet ابجي ما تشاوي بلي وقتا قول سر نافي دين از منفعتك الدنيوي شغله بدس بيخم او جمره حرامه گناها پیغمبر علیه الصلاه والسلام به او کسی گو خو منی في ديني حق گوش بور رضا خدي به او هر پی خو منفعتك الدنيوي بدس بيخي او جهوي جهنميه او جزاء خو كشري از اسلامي اشخوره بكما آلتك منفعتها دنيوي اسبي بما زنگین اشتر بیشم به منفعتك و ناب و دنگ کی شهرتك دنیای یان پرک دنیای یان خطیخ ما چابه سروک نه دوی دست بیخم از بولو ده بشغلین حرام گناه. السلام عليكم. الله كرم. عليكم السلام. چاوی خالو. باشین یان صاحبی اون چوانو باشین انشالله. والله صاحبیت تا بدستی تماشکم. بله. تو ملای خوابه. بله از مالما. تو کار مرا و الهی خوش بخونیا. ولا حوالي عبد الله از الهی نزانم لی فرصتي ديني هبن اسكانم برسباتا جوابات بدم آيات و حديثا كانم اشترى معنى بكم حلال و حرام دشم بپرسه و ازانم مذهب برسب بدم لی از الهی نزانم بجم الحمد لله جم مسلمان
يعني حرام وحلال يعني الحمد لله. بداية تكنولوجي أني فرق يعني دكا ولا برسنا تهم جما بفرصة ولا خلاص يعني بيمشي تنيا إذا ناخذ أزي فرصة كيشتكم ببي أزي فرصة. ببي تمام. كلمة شهادتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن معناه بيتكارج ما نبيش بخير أخوان. أهلي بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله معناه يتكارج معناوي ولا معناه نظام معناه ديدي أزي معناوي اشترى بيش. معناه tek ilah Allah ne? Peygamberimiz elçavi ve kulavi. Çamı vereye. تمام. يعني تقدر تقول باش صافي إن شاء الله تمصادبك هذا اشترى ولو خوشي Bebe. أسف قلبي وباور دكم وزمان يقول إقرار دكم الله بيبا تو إلهي حق نينا جاء الله بيبا تو نينا يعني إلهتي حقي الله تعالى تنيا معنى إله چيا يقو أمر فرمانا بكي قانون أمشي قانون ونظامي قبول بكن أمشي تقولتن إله أب إلهتي حقي كيا حقي الله تعالى يا جوي بيبا أب إلهتنا حقي أم حقي قانون شكرني بدنا كي أم قبول بكن معناه قم يتكنا إله إذا بلا إله إلا الله تو إله تقانون شكرا أم قبول ناكن أشهد أن محمد رسول الله أزباركم محمد رسولي بيا فهموا من doğru ya fiyat kayfina değil yani. بله Vay bunlar. بله İnternet araştırmıştım. بله حوالي طيب اشترازي بسبب وإن شاء الله أبو شانا ما زندي تماشا وتيك بكشفت ده باشا قالي تماشا وانا Vay interneti araştırmış kır. ايه Zandı beçi. Gavadine bir tane koy ya. Ben- Bebe bunlar. Bebe Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine tanıklık ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Yani ver ya dibe anlama ver ya. بله mesela be Allah'tan başka ilah yoktur. Haydi mana ilah dibe gamsanı ben. Tamam Allah'tan başka ilah yoktur. İlah çiya. İlah yani ego kanuna çeki. Sistem emru fermana biki. Ha ab emr kirin و ferman kirin kanun çekirin hakiki ya. Hakiki Allah Teala tanıya. Ji kanuni Allah Teala pe bedve gam qabul nekin. Kijan insane ki vaka khwa bu am hakiki kanun çekirine bedne da am yitkine ilahi khwa. Yani ibi teslimiyet dibe go emru fermanı Allah Teala tanıya emru fermanı kesi dile ne bekkirin. ودي باوركم محمد رسول الله سيداي فيض الله يالچن خدای راضی و علیکم السلام سر چوار بله Alo. بله Ay sana soru gibi. Soru tarafı pırstın. جم بجم Yani sonra genç emena eme. Hani başı ne başı? ولد زانه انا حالي حاضر حسكي genç bin حسكي ne genç bin اب قدره 150 bu kanuni beşeri hatine buna hakim dina meda Kur'an jnam merabuya arib de bexon Müslümanın limalama Kur'an'ı txuenin leşbogu yönetim anayasa devleteki ne ya İslamiyet kanuni beşeri pay vaka layıklık vaka demokrasi komünizm ve sosyalizmiye buna yönetim
و ايتم جي تلفزيون جي حمود برج بي سيستما غير اسلامي تدعين ابان خورتي مايا لبربا انترنتا ودوان ايتما غير اسلامي حال حاضر چقدر چش دینی خوا دور کبن لبنه پیلانه کفره هر چقه هبن پیلانه الله تعالی جهانا دبیگو ببان اینترنتا ببا تلویزیونا هر چقه حاله حاضر به اسلامی را حرف تکرن لی و انشاءالله خود تعالی پیلانا کفره بگرنه گوید اب اینترنت و اب تلویزیون و ابانا ببن وسیله گوید اسلام حاکم اسلام بلا ببی و ملت اسلام را هشیار ببی تيك توك سواي تيك توك يعني ملت یا انا اب تیک توک جی خود تیک توک بو جی فحشاتی و چپالی و پیسیتیه بی ادبی و بی حیایی بی ادبی و بی حیایی وکا قانالیزاسیونا باجیرا قانالیزاسیونا باجیر بی چقا میقروب و پتشتی فحش و چپال بسر دهركن عيني ولو اب تيك توك جي بو جي فحشاتيه ام دميزين الدنيا عالم دفرده يا اتبقوا حقا هر عالم ملا ورن دفرده وشانا زندي وجانيا هنا بكن و بوي بي سي تي مجادله بكن هما انسان کی تنه شغل استفاده جي بيني بس دوري ولا دوري ويتشاني بله ايه ها هوا سكد يشتبكم ببداية بله دو قرآن اذا قالك آيات دا رب عالمي بحثات طاغوتات كي طاغوت دبي طاغوتي رد بكن وإيمان بالله بينهم طاغوتي إنكار بكن قالوا الطاغوت شيا ولا الطاغوت نظام شيا ديدي از اشتر بيشم عربية طاغوت اويقو شحد خود درباس بكي يعني قانون الله تعالى قبولنا كي قيمة خب شريعتا خود تعالى نويني وضد قانونا خود قانون السيستم كدن تشيكي وبري انسان بدي وي قانون ونظامي ها او دبي تشه او دبي طاغوت وكفرعوني مصري دقو از رب وما الهي وما يعني وني امر فرمان ويونا تماما وني قبول بكن ونبن امر فرماني مدنا طاغوت وتعالى موسى وهارون را ابهدو پیغمبر بون وتعالى قو يا موسى يا هارون هن با فرعون لولا حد دو كفره ده حد در باس كريا قلت بو چي قلت بو از اله تينها كلمه شهاده ما اله الا الله جاء الله بيبا اله نينا انا جاء الله بيبا اله نينا يعني جاء قانون ونظام تشيكي تكسنينا حقي ويتنيا كي رابي قانون ونظام الهي السقطاء او دبي طاغوت دبي معنى الرد بكنا معنى انكار فهموا دوري ده باشا ناخو برسنة تيدي قو نبن امكارن يدي بلكي هناك تماشبان من ديولن امالا وشانا ما اماتي خاطب التعقيب كرم بله تجم سر چاوا ما تعقیب بکن قبل حواله تجم ما تعقیب بکن بله سر چاوا عادي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بله قال تماشوانا قال خوش كبرين بخير اخو في وشانا زندي بار بكن والله فايا انا امكتنا الصراحه هشتادا امد ريزا هشتادنا باشا حواله طيب جمرا ابقى دياري شياندن بو وسیله گم کتنا صراحه اشتادا لنظام چما تماشوان زیده نابن احمد صراحه اشتادا نجی و تماشوانی ما ناچ نصر صدی و گلی تماشوان بخیره خو پار بکن بخیره خو پار بکن یعنی پایلاشما بکن و وشانا ما زندی حوالی خود دعوتی بکن کایدی ساعتا خویا خلکش رازاینا أصابك خبين
örüntüsünü gösteriyorsa o zaman caiz değildir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Seyda Emen Selam. çavani baş. Başın Kudeş ve razı be. Un çavanı inşallah müji baş ben. Elhamdülillah. Şükür Khuda. Khudeshta razı be Seyda Emen. Teala موالي جوتر razı be. سيدا إخوة قالك ولا جونت موير روجه سحجي كر يا راستي من التاجر وبتلفونه قد إيك جانلي ياينا واشانا زندي ده ولا تشتن نخواش قلت بنت موالي سح كرن بله راست ولا پیرکک هات وشانا زندی ولا گوتن موتن نخوش گوتن ور حاصل وفرصت ندامه قوايد ام بخبر بدن ودو ويش ياخو قوت نابا خبالا كا هر كسكي تشتا عقلي خودت ميجي خودت درت خي درفا خود تعالى عز وجل وأصلح بك سيدا من وبينة والله ما هدايات شكل نعوذ بالله أفقه فحشيات وخراب وتشتن نباش تشدبن چکس چه تشتی نابیجوا چکس و عاجز نابتن تشتک ولی نخواش نابیجوا شو ناوه کیفا خواش وراتینن تست خواش ورا لیکدن بیجت وای چقات سپحی به تشتهانید کی لدامات بحث خوده و پیغمبر بکی تبیجی عبد بینیا انسانو نکن برو ریا خوده هرن زنای نکن عرق نوخون خمار نکن فایز نخون حرامیه نکن نوکن جن خلقی نوکن کچ خلقی تشتا راست و حقیقت و انسانیت بیجی زورا والچتن یا سبحان الله چه زمانی پیس و خرابه یعنی انسانه و پیس و خرابن سیدای ما تاقیبچیه ما گلک سلام آلتات کن عليكم السلام خديش ورازي بي اجي سلافي قل واتكم خدي تعالى خيرا وقبولك وخيرات تجي قبولك ان شاء الله يا چن حب برياوي بيرك چن حب بيرك ندن هاتن از اولو پرساج واتكم مباحثات اول كلمه شهادت معناوي مشواره قوت وهنا كازاني وهنا كان زاني بو ولا ايديا كيش مباحثات الميجي وتستر يجي مشيركر حنجي ابكري بو من بحثات تستر يجي جيركر ايدي الزوراوي شو وما تشوا عاقل داخل كي هركس زاني هركس تشتا زاني ما تش جوايا يوم مثلا ما قوم بزوري كس منانيا لسر الا تل مشكي يان تي فيتشي قبول كي امي بيجن قوم تشما عاقل داخل كي ويجي عاقل دامن يا هركس كي سیدای من جامعه بهنگا دیتا اینان دی وشانا خواه زندی داشی گوتا الهی گه بیجه تاگو از الهی یا نا بیجم از جابا پرسه خلکل دمه چه گوتا گولم خواه خواه زانی تشتایانی هم نحوجه حلال حرام هم خواه زانی تا معنا لا اله الا الله گوته ما ساکنی یا هگه مروف نه عالم بتن مروف وانها که عالم یعنی هم معنا لا اله الا الله نزانن خواسر سر مروت كنا زانا خوات كن ولی عالم خوات كن شيخ و سيدا و مفتي وجا خود تعالى وابينا هدايته و اصلح بك سيدا من اري والله يا راستي ما بهنگا دي اخلاق سدي جديد تشتك ولی نخواش گو يا راستي مشوية چند جي مگو که سيدا خوابينا باشانا وي قرت مساعدة نكر يا خوابوت وي تركت يعني نموي جوا يايني آبك مني خوشك مش القولي خد شنو بقول تاني دي مساعدة هما ياين قرت وشو خدا يصلح بك سيدنا خدا تعالى حتى مشورة نايل الله قال ببختي وتشتوت بيجن مروف ويجا خدا تعالى واجي يصلح بك آمين تمام شباني برسيوان هبن وتبخيرا خوشوارا بيجي امجي تعقيب كربانا باش بو Güzel kardeşlerim Seyda'mızı takip etmeyi unutmayın. Benim Seyda'm ben onu çok seviyorum. Rabbim de onu sevsin. Mela Abdullah Kurdi Halil'a YouTube'dan, Instagram'dan, TikTok'tan, Facebook'tan Allah'ınca takip edin. Seyda'mız Kürtçe vaaz veriyor. Ekseriyeti Kürtçe sohbet yapıyor. Kürtçesi de maşallah çok güzel. Siz inşallah takip edin Seyda'mızı. Şimdi oradan zaten ismi gözüküyordur. Seyda'mızın yayınına da gidin yani. Böyle görürseniz kendisi çok güzel bir alimdir. İnşallah takip etmeyi unutmayın. İnşallah. خودش ترازی به اجتماع شبانه ترجی مگو اسوال سلام گه بدتا اس بشکل رحمه خود دانت سر چعبا اهلا وسهلا خودش ترازی به سیدا من خدمت داخازی گیاتا هیا
استغفر الله خودش ترازی به همش مرا دعا بکم. سيدة بركة جانا قصيدة سيد علي فندي كيجي تدخويني ولا سر كتاب ولكن فهمش موالدي دیوانه میرته حمولو شیرتن و کردیه که خوش کردیه که فصیحه از قل جانا از تخوینم يعني كيف فهمت اول بامن هيا. بله سيدة. اره والله. جانا گهداریا مجید که اجی جانات بیجه. بله تجید بجلی والله دنگم لینه خوشا دنگم خوش لینه از به مقام دبیجم مقام نینه بمرم. منه گوتن سیدای مخواشه نباشه سیدای من. بله. سیدای من نخوازه سر بده دام بکم. باشا سر چاوارا خدمت از سر قبیل چاوارا اتی بکتن خود دام خیرات قبول بکتن کی. امانت خود بی سیدای من تازه وکه خواه خیر و سلامت. خودش تراز سر چاوارا احمد. خیر و سلامت سیدا. بله خودش تراز. یا قالی تماشاوانا دزانه. أنا أمي حسابي خو بدنا الله تعالى تشتات قلب دا خودي دزاني أنا أم دي سدبيجن كيجان كسي قو علم شخورة بكي آلة جبوي منفعتك الدنيوي جبو نابو دنجي دنياي بي جبوي مقام وثروة دنياي بي جبو رتبات دنياي بي جبو تشيجد بي بلا بي جبوي بركي دنياي بي علم بخويني علم بيجي جبوي نابو دنگ جبوي شهرتي جبوي رياية يعني جبوي منفعتك الدنيوي بركك قدرك معاشك رتبك بكبي دستيوي دا او يا گناهك مزنا او علامتي و آياتي خوي تعالى ضفروشي بمنفعتي دنيوي لي وقتا قو نيتاوي نأبي نيتاوي لله جبوي خزمتا إسلامية نيت أما ليدي بشترا دنيوي منفعتك بيبا وري وغاية عول نأبي منفعتك بيبا هات تفرد تقو نهك تا حراميك كنينة أب شش حبت صالن مبدأس فيسبوك كريا أمد فيسبوك دا ودي يوتيوب دا الحمد لله مجد قولي زانبونا خام تشنات بيجن عول فيسبوك در كتا بياسي الدنيا عالم فيسبوك دا بو مرابو مت فيسبوك دا ما جاني ياين كرن ما او جاني يايني خوا او فيديو خو متابعتنا يوتيوب دا دو يوتيوب دا او عيارا قو پرام هو قزانش بكي لسر يوتيوب پرش مهورا ورن او عيار ما قبول نكر چما دو يوتيوب دا حتى پرش تر ورن دو قو ت ركلاما قبول يسر فيديو خو بكي نيزي هزار حب فيديو من يوتيوب دا هيا الركلام ناني نسروا چما جبو قو دوار ركلاما دا تشتي غيري اسلامي ركلام دكن ركلاما يچكي هيا قماري هيا زنا هيا رطبوني هيا يا حمود شي فحش وچپلو بيسا حتى ولو ركلاما قداحه كي جيبه بيرك كروت طازي تي وي قداحه ركلام دكي جبر ويكي ما قبول نكرن بيشترا ما ميزان زحفه گنجا اغلب جي بيرك اد تيك توك دنا رابو مگوا مي هن تيك توك ما نزاني بو گود تيك توك دا اب هديه جيتين عول هيا ما جينا بو ما تيك توك بكر ما جاني ياين ما تيكن هندو ام معلمين ما بهيس قول بولد تيك توك دا هديه جيتين على هجام جنينا ام نجبوا هديه با وعزاتكن كان روجا مگوا مي هديه بلاش مره نون اما ميزان قو هديه ناين يدي او جاني ياين ناكبه كشفته دا مجبوري ما بكر يعني اتشقى جوال بيجمجي نيتا من ابا خوي تعالى او بينا وبيدي خدي شتر زاني امي حسابي خو بدنا خدي ياهو اگر اجوال بيجم بشين هدياج مرا ابا هنگي اسبي گنا كاردبم واني بي ادب و بي حيا واصنا چيا و فلانا گلك هالو 3000 4000 5000 انسان لوا تماشا دكن و سرهب هديه جوارد بارن ياهو
Kajmane tişekî nabêje. Heta wê rojê min vîdokek dît, vîdyoa wî ji li ba min qeyd kiriyam. Zilamek çiwa perê xwe TikTokê ji ban qê dikişênê, weke qederê yanî em bê 4-5 milyara 5-6 milyar wilo perekî wilo zeh bû ji ban qemetîkê kişan. Got ev perê we ya ez ê çim bi manîta xwe re got ez ê bi manîta xwe re zaman derbas kim. Ez ê gezmaxê bikim, keyfê bikim bi manîta xwe re. Manîta manewê çi ya? Yani ji xênî jina wî pîrekeka yani sevgilî ez ê hin pêre zinayê bikim. û got Xwedê xêra û qebûl bike û Xwedê ji we razî bê. û got bişênin. Mezin eşkere eşkere got ez ê hin bi manîta xwe re manîta. Got ez ê manîta xwe re got ez ê gezmaxê bikim. Em ê va pere bi hev re ez û manîta xwe ez ê bikim. Manîta manewê çi ya? Pîreka bê nîkah yani pêre zinayê dike. Kamila ev heval werê. Kes ji van re tişekî nabêjin. Lê malakek der tê weza dike, lê mala divê tu ji bo çi hatiye vê dirê? Ya ez ji bo çi hatime? Ez ji bo dunyayê hatibim Xwedê zanî. û ez ji bo Xwedê hatibim Xwedê Teala pê zanî. Ez çiqa ji we re bê ji bo Xwedê jiya? Ez ji bo dunyayê hatibim Xwedê zanî. û ez ji bo Xwedê hatibim Xwedê Teala pê zanî. Ez çiqa ji we re bê ji bo Xwedê jiya? Hûn bawer nakin. Ew wî dî Xwedê zanî. Merê kerem ket bi xêr hatî. Doğru söylüyorsun. Kerem ka. Doğru. Kerem ka. Doğru diyorsun. Tıpkırmancı, Ben de öyle. tıpkırmancı zanî. Nizanım. Wa tıpkırmancı ne zanî? Nizanım. Tu ji ku dirê? Ama sen konuş. Burada tercüman var, tercüman. Sen nerelisin? Samsun. Samsun. İyidir. Yo tercümana gerek yok. Direkt ben tercüme edeceğim. Yani normalde ben canlı yayında hep Kürtçe sohbet ediyorum. Kürtçe canlı yayın yapıyorum. Fakat böyle senin gibi misafir gelirse eğer Kürtçeyi bilmiyorsa onun hatırı için ben Türkçe konuşuyorum. Neden? Çünkü benim dinim öyle emrediyor ki diyor ki her dillerinizin ve renklerinizin farklı olması Allah'ın ayetlerindendir. Her dil ve her renk. Bak benim rengimle senin rengin aynı değil mi? Kürtçe seninki Türkçe. O da aynı değil. Bu da Allah'ın ayetlerinden nasıl diyelim ki bir otomobil firması çekaka yani model. Aynı firmanın modelleri var. O şirketin zenginliğini gösteriyor değil mi? Allah'ın da yeryüzünde bütün insanları farklı renklerde ve farklı dillerde yaratması da Allah'ın ayeti. Her dil Allah'ın birer ayetidir. Şu anda sen Türkçe konuşuyorsun, bir ayetidir. Onun için Türkçe konuşmam gerekir seni anlaman için. Eğer bir Kürtse onunla Kürt anlaması için. Evet. Buyurun seninle sormak istediğin dini. Dayıcığım, Kürtçe de konuşsan anlamasam da yani saygıyla dinlerim. Sıkıntı yok yani. Yok, önemli olan anlamaktır. Sağ olun, teşekkür ederim. Anlamaktır. Evet. İşte önemli olan anlamak değil, duyguyla hissetmek de önemli. Buyurun soruların var mı? Yok dayıcım, öyle rastgele denk geldi. Tamam. Müsaaden varsa ben sana soru sorayım. Tabii buyur amca. Bana kelime şehadeti, bana söyle şehadeti. Yani yanlış anlama, sen bilmiyorsun manasından değil. Yani bilgimizi tazeleyelim. Senin sayende bazı seyircilerimiz de ve biz de bilgimizi tazelemiş olun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulullah. Bu da
Evet. Eşhedü illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aslını da bize söyleyebilir misin? Ne abi? Türkçe manasını. Ya şimdi yanlış anlama beni. Hani biliyorum, çoğunu biliyorum da. Şimdi ben bu tür konulara abdestli olmadığım için çok fazla girmek istemiyorum. Yok, abdestsiz de hatta cünüpsüz de cünüplü de girebiliriz. Yani abdestli de Yok, olsa. o konuda değil. Allah dedi ki Yani ondan başka ilah ya, yoktur. bir insan abdestsiz Kur'an-ı Kerim de okuyabilir. Abdestsiz Kur'an-ı Kerim. Bırak böyle dini sohbeti. Yani peki ben söyleyeceğim, sen dinle. Ben söyleyeceğim, sen dinle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben şehadet ederim. Yani kalben inanıyorum ve dil ile ikrar ediyorum ki kalben inanıyorum ve dilim ile ikrar ediyorum ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Yani bir tek ilah vardır. Allah'tan başka kabul etmiyoruz. Peki ilah nedir? İlah insanlara emir ve yasak koyan, şunu yap, yani yasa belirleyen, yani kanun koyucu, bu yasa belirleme hakkı, kanun yetkisi, emir ve yasak belirleme hakkı, şeyleri serbest, bazı şeyleri yasaklama hakkı, yani ilahlık, ruhlık hakkı sadece ve sadece Allah'ın hakkı, alemlerin hakkıdır. Kim Allah'ın yasama yetkisini Allah'a değil de başkası onu kendine ilah ya da ben yasama yetkisini kendimde görürsem Allah'ın yasasına, kitabına zıt kanun ve yasa belirlersem demek ilan ediyorum demektir. Ha burada diyoruz ki bütün sahte ilahlara hayır, red ve inkar ediyoruz. İlahlık sadece Allah'ın emir ve yasaklarına boynumuzu eğeceğiz. Ve yine ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulü, elçisidir ve kuludur. Peygamberidir. Peki acaba ben sana bir şey Allah soracağım. Namaz kaç vakittir? günde farz olan 5 vakit. 5 vakit. Peki İran'da neden 7 vakit farz olan? 7 vakit. Evet. Ben öyle bir şeyden haber. Fakat eğer öyle bir şey olursa şimdi İran bir Şii mezhebidir. Şiilerde yani Alevilerde farklı mezhepleri vardır. Yani Şialarda öyle haberim yoktur. Fakat 5 vakit namaz vardır. Şialar bunu 7'ye nasıl çıkarıyorlar ben onu bilmiyorum. Tabii, Ben farz onu olan 5 bilmiyorum. vakittir. Bizde farz olan 5 vakittir. Sünnette teheccüd namazı vardır. Tek vakit. Normalde 6 vakittir bizde. Yani Ya bu bizim farz olan şimdi farz olan 5'tir. Sabah, öğlen, akşam, yatsı, ikindi. Farz olan 5'tir. Ha bunun dışında nafile yani sünnetler, teheccüd, gece namazları yani onlar sünnettir. Yani evet. onları saymıyoruz. Yani önemli olan farz. Yani sünnetleri Çünkü İran'la Irak'ta 7 vakit farz olan. Ama nasıl? valla ben öyle bir şey duymamıştım. Yani benim haberim yoktur. Ben de Olsa dahi ben, bu onların ben de mezhebini yeni ben de yeni onların duydum. Ben de yani inanmadım ilk önce ama onların mezhebinin araştırdım. 7 vakit. yani onu bilmiyorum ben.
بله حواله دومان يعني حواله محمد امين سر چاواره اهلا وسهلا ان شاء الله سر چاواره نخير افاقد بحط وقت يعني ابد مذهبنا الشيعية ده هكا هبن اموي نزانن ولو هبيجي او نمعتبره يا فرس بينجن يدي شغين السنة زعفن يعني يلي تماشوانا مساعدة وهبي الشارزات تلفوني اللي بخن شارز حواله محمد امين سر چاوار اهلا وسهلا ان شاء الله هموشي بسلامتي بن خير وخوشيه دبن اري يعني تماشوانا الشارزات تلفوني يخم قال لي تماشوانا اميل سر مسألة رب وإله وطاغوت امي قال جارامي بسكنن لو را هر جاري هناك تماشواني نوتين هناك دچن دبيگو هناك تماشواني ما يكفنجي هبن جوارا دبيگو تكرار جي چه بي تزرارا وينينا حقا تشتاقن جو باش ام هرتم تكرار بك ماذا الله تعالى قالك آياتي قرآني دا تكرار بي ولله ملك السماوات والأرض دبي الله تعالى تنيري ملكي أرض وآسيمانه ملكي عرض وآسيمانه الله تنيري يو چما خو تعالى فيجمرت بيجيت بي ولله ما في السماوات وما في الأرض تشتي عرض وآسيمانش خديري يو چما خودي بتكرارتكي قي هناك او ملكش خودي استانديا قي هناك قوتي بلاش مربي يو چما خوي تعالى بتكرارتكي ها ناغو هناك لسر عرضا خودي دعوان ملك دكنش خورا ملكش خودي دستين ددنا خو چاوا ددنا استا معناه قلت بملك ملكي خدايا رابط تشتك ملكي يكيبي دبي قلنا خو يونتما ورجي تصرفا ورجي دستيوي دبي بس تدبي ملكي في خاني ملكيتا في عربي ملكيتا في عرصي جمري معناه بيتشيا يعني اب عرصيا منها از بدم از بفروشم از بچينم بيار بهلم از تشجي بكم عسل اسم كاسنكاري مداخلي ملكي تبكي يدي خو تعالى ملكي عرض واسيمانا جمريا يعني يونتما عرض واسيمانا دستي مديا بيتشاوا يونتما عظمانا جمريا كاس مداخلين يونتما عظمانا ناكي ونكاري بكي شف بكي برو باران زستان هافين بايز برف طيروك بيتشاوا نكارن دبي عيني ولو يونتما عرديج جمريا ملكي عرديج يمنا يعني ازي عردي انساني الصروي عردي ازي يونتما بكم يعني يونتما وا يعني قانوني سر تشيكرنا وا قانون تشيكرنا جوار دستي مديا ازي انسانا بفلان تشتي بكن فلان تشتي نكن حقي وفلان تشتي هاي فلان تشتي نينا اب حقا بنحقا اب حلال اب حرام اب سربست اب ياساقا قانون وياسات دستي مدنا يعني إلهتي ربي تيج متنيريا كي رابي حقي يونتما ولاتكي هريمكي باجاركي دولتكي بكي دستي خدا بأزي يونتما بكم ضد يونتما خدي ضد السيستم الله تعالى ضد الشريعة تاوي يونتما بكي دستي خدا او معناه او دعوة إلهتيتكي ودعوة ربيتيتكي ودعوة ملكيتكي وكا عيني فرعوني مصري فرعوني مصري تقول ما علمت لكم من إله غيري أزباورناكم قوش ورش مببي إلهي وهبن وتقول أنا ربكم الأعلى أزربي ويهري بلندو مظلم الفرعون وتقول تقول إلهي ومزربي وما بتش معنى يتقول يعني بمعنى حاكمية ويونتجي يعني يونتجي وأزم حاكم وسروك ومظن وقانون تشيكري وأزم جمبي ببلا كس قانونا تشينكي ونج أمر فرماني من وندرناك ابن معناوي أبو مالي حوالي طيب معناتها أبا سرچابار أهلا وسهلا إيروجي إيغو في وظيفة دكن هنا أري أويدي في قافراما إلهتي وربيتي
عینی کلمه ایله نابێ ئەز ئیلاهم تش سەرۆکێکی دنیای نابێ ئەز ئیلاهم ئەز ڕەبم لێ ئەو ڕۆلە ئیلەهتیە و ڕەبیتیە دلەیزێنی دەبێ حاکمیەتش ملت رەیە لایقلق دەموقراسی کۆمونیزم سۆسیالیزم ضدی قانونە الله تعالى قانونە چێتکن حەقی یەتکیە قانون و یاسەمە بەلەلەمە حەقیش خۆتەنەیرە چێتکن نادنە تکەسی دی ها ئەبانەی ولو ئەب هەر چ قەب دەبێ خوا نەبێ ئەم ئیلاهن ئەم ڕەبنیژی لێ داوا ئیلاهتی و ڕەبیتیەتکن ژوارەتێ گوتن تاغوت ئەبانە ئیلاه و ڕەبێ سختەنە دەبێ گۆمانە ڕەت بکن دەبێ گۆمانە ئینکار بکن ئەم ببن کافرێ بتاغوتی ئەم معنە کەلیمە شهادەتی گۆن بێ ئەشهەدو ئەن لا ئیلاهە ئیلا الله ئەز باوەڕ دکم گۆژی ئەڵڵاه پێ بە تو ئیلاه نینن یعنی حەقی ئیلاهتیە نەشتک کەسی لێژە ئەڵڵاه تەنێرەیە یعنی ئیلاهەی سختە وێ هەبن حتا قیامەتێ وێ ئیلاهەی سختە هەبن یعنی یەک بۆ ئیلاهتی حەق نەکردنە لێ خۆت بەر ئیلاهتیێرت کن ئیدی دەبێ گۆ ئەم ژی ژوارە بێ لا نەخیر ئەم قبول ناکەن بەڵێ گەلی تەماشەوانە بخێرا خۆ پار بکن و گەلی تەماشەوانە تشێکی دیە ژوارە بێژم ئەڤ سەیدای فەیزوڵڵاه یاڵچن هەیە ئەتوازم و نوێژی تاقی بکن تا تەماشەوانی ببنە هەزار دەقەنە ئەوژی کارە بێ جانڵی یاینا بکەی حتا نەبێ هەزار حەب جانڵی یاین ڤەنابێ ئیدی ئەتوازم گۆ و نوێژی بشۆپێنن هەمە ئەوژی ببێ هەزار حەب دەقەنە کارە بێ جانڵی یاینا جانە بکەی فەیزوڵڵاه یاڵچن من وی دوێتێک پێرە کردیە من دوێتێک پێرە کردیە بە فەیزوڵڵاه یاڵچن را و وەختێ گۆ ون پرۆفیلێ من لە حەسابێ من مێزێنە ده کەسێ گۆ من وا شۆپاندیە من تاقیب کردیە ئەو سەری دەیە ئەو نوێژی بخێرا خوا بشۆپێنن باشە بلا خێراوە بێ ئەسکارم نەهاشانی وە بکەم سيداي مالطا هانسر چابانا اهلا وسهلا خودش ترازي بي براستی رو ماشاءالله وشانا میا زندی کتا و سرالما و هات نه ده باش الحمدلله تماشاوانی ما زیدت بن ولا اتکا بی حوالی گوتیم تیخ وشانا زندی ده سر چابا کی قمرای بشینه بلا وری از این تیخ وشانا زندی ده علیکم السلام ورحمة الله وبركاته ایگو قمرای بشینه بلا کرم کی اب حوالی هوستا سر چاوار اهلا وسهلا حوالی اونور علیکم السلام گلی تماشاوانا ابلا خیرا و بی از وی سیدای شانی و بکم همه و اوجی تعقیب کربان ملا تماشاوانی ویجی ببنه هزارک نقنا اوجی جانی اینا کاربی چکی از گلی تماشاوانا بخیرا خو اون وی سیدای تعقیب بکن فیض الله یالچن اویجی تماشاوانی مز هندک مانا گو ببنه هزار اما هزاری وی تمام ببی اما انشالله ویجی تعقیب بکن دقنه جانی اینا انشالله اویجی جانی اینا چکی چما قید زرارك في هاي از يعني تيك توك كده جزاكك فلانك دبيقو تشي ببي واز حالو يكي دي نشان بكم حوالي طيب قوتي نشان نكا بله قالي تماشاوانا الحمد لله با تماشاوان چو نيزي دصدي ان شاء الله دبي بخباطه و حواله گوشمر دیاری شیان دن و بطایبتی جی حواله طيب جمله دیاری شیان دن وام کتنا سرا 11 هذا
بله گلی تماشاوانا مجارك الدنيا خوازم مش ولا بيشم اللي في ولاتي ما عرفوا عادتك بيس هيا لسر بوكو زافي قد بشفاعة أول نوبتي البوكو زافي دقرن تشتكي زح كرحو بيسا يانجي بشترا جبوكو زافي دعوة كنجكي بخوين دكن أبيات شكي شنيع بيسا يعني ياهو شخوز اون بوكو زافي رحت ناهيلن سري الصبي جمال دردخن بنا قوافيري بنا فوتورافا حتى ايواري درنگ جي دوين صالونينا ومهوان وارحت ناهين حتى درنگي شوي سر بيانو وربا بازن شخوا او اوا گوچنا قوافيري وفوتورافا دكشين شخوا گون هيويل دفركيها وسطهانا بطلينا حتى درنگي شوي جي وارحت ناهيلن وستاندي ويدي بسر دجي ميجي وعقلي والسري قد بي والله هناك البشتا داري نوبت المدقرن الهيفيا وقا قب كبنا صناباية تهلق صنابيا سوزلي تدي وطيقو الجانا الصنابي سوزلي قفصي فلان سوزلي صناب مناف چيد بن يكي قد زانيجي قد كبير صنابي ده هيجان دقري ربان ويدي تشيكي نزاني يا وقا قونوي بوكو زافي ون صناب دكن ونواتكنا يازلي سوزلي صنابي ده ياو شخوان وستاندينا بطلاندينا شخواف دبي قو فهتي هنا كبارة هبي ابسر دشي قو زانن قو هنا البشتا دليل واقو داري دكن يك جار ربنا ميركي ويش ميراني جي كبي حتى بوك وي جيجنيتي كبي يعني وي كيلي كي دربا و عقلي و ميجي و لينا دي قو كاربن بوكو زاباتيه كي شخور بكن ايدي وي صدو وكي جي بابكني بي ولا كوريكي نميرا يعني كتشك نظام تشيا ونظام تشاواي ونظام تشلويا يا وابتشكي كرحة بيسا يا حرام قنها يا وشخو حقا قوير وجي كس شخو دوي مالي ده نبي حتى ممكن بهاكا دبر مساعد بن يا ويروجي مالبات خب بدنا آليكي وماليش بوكو زابط هني ربهلن ابسر ودلي خو بن راحت بن وكيدي عجلاواتشيا معنا شبع والقي فرزه عجلاواتشيا إيرو نبو صبا نبو دو صبا كنجي مسعيد بون كنجي ميجي خوارا حد جبي إشي لديتن بلا تيكي ليه بهبرا بكن إيقو ود بهايدي ده هايدي إزو بلا شي ببي ربنا هيدي جوي ستريسي جوي هيجاني جوي فلاني بلكي ربنا نكاربن أبايدي وي دوفكا بابك وي صد ببختي يجي كنستو هذا يا تشيكي بيسا يا أبزاف الفي ولاتي ما هيا أبتشيكي بيسا ويقد دوي تشيل دوي بوكو زابا حتى سيرو جابلاش مال در نكبن دوي تشيلي واي درباس يبدو بنوي كمنستو هبدن نظام تشيل يا بيا فرا يا تشيل ميل نينا تشيل درباس يابنابي قالي تماشا وانا دوي قام هيا مجبات اشتهبي ابتشنا حرام جنهن دوي قام بي خبردار بن دبي زكاة العربة والخانية ما تكبي أنا نخير زكاة العربة ناكبي الخانية زكاة ناكبي لو تقول عربات يا تجارة بي يعني تعربات دكريب دفروشي وكبا أملاك تشيا أوتوغالريتيا أبي هنجي دبي مالي تجارة هنجي زكاة ليت كبي بله قالي تماشوانا يا ميزنا قن هي هاري مازن چيا شركة قم هو شريكة الله تعالى لچيكي يك أصلي خو إنكار بكي مثلا كرمانجم بياز نه كرمانجم يك بتركة بياز نه تركم يعني بابي وي أوا نابي بابي وي فلان قد بنا كوري وي ما بابي خو قبول نكي أجنها نجنها كي مازنا وكا عراقي زناي إچكي قماري شركي وكفري نخي ناكب بنيوي قنهيدا ليت الزمان كي قبول نكي توي زماني رد بكي إنكار بكي تنهي لي أو زمان پیش بهري أو جي إنكارا آياتك جي آياتي خطالة أو جي قنها مثلا ربي عالمي سورة الروم آياتا 20
ودوادا دبي ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم جاء آية نشان رب عالمي نوكهبونا رنجوا ونوكهبونا زمانوا نوكهبونا زماني ورنجوا أو جاء آية الله تعالى دبي قم فان آية أملي خودي دركبن يعني كرمان جبي عول زماني خوي كردي لي خودي دركبه يعني زاروكي خو بعمل كردي تركي عول زماني خوي تركي خودي دركبه زاروكي خو بعمل تركي تا عربي تا انجليزي تا فرنسيزي بيت شي عول بزاروكي خو بوي زماني بيشتغل بله جاي تماشا وانا درباسي برسي وبن قصري نمي زين يا قريديا خاني مو قريدي بكشني حرام جناه فايز واب بله قلن نختا كتشكا ومندستيني او جي حرام جناها اب قنوت قريديسي او جي حرامه في رك سربكري بما كاري تسبها صلوات بدي ان بلي كاري يعني بيركات حيزاد جي بي بجنابت جي بي كاري صلوات بدي كاري ذكر بكيش خورا نخير چنابي رواندنا كتشكا بكيرناي قالي تماشا وانا اب بيتكوين جي حرام جناها مرحبا سر شعبان ملي جاي تماشا بخاطري و ولا اب نارجيلا خودي او جوا كشغالي زرار الدم هو تشاغو زرار دي بدنا انساني حرام جناه دبي بيرك ده حيزادا ما كاري زاروكي خو بعلمني اسلامي بعلمني قراني وشرط اسلامي بلي بيركاد حيزادا كاري درسي جي بده هنا کا درسا قراني حتى درسا قراني بيجي يعني او هري درسي بخويني بيركاد حيزادا بلا نبي ولا ازيل ناچم درسي ادرسي نا خوينم يعني ادرسي ناد مزاروكا بلا ولو نبيجي بيركاد حيزادا كاري درسي بده درسي بيجي بدي وبسطيني واسلامي شخو بيجي تشيد بياني يكي افتراء خستي ستوي من ماتت بيتش يا گناه كي مزنا او گناه خو بخشني اب حوالي دوران گوتياز گونديه تم سر چاوا حوالي دوران سر چاوا اهلا وسهلا اب يكدبي كاش مرا هنا كنصيحتها بك باشا قنجا پیغمبر عليه الصلاه والسلام بالدين نصيحته يعني الدين سر چه آوايا خب چه دگري خب نصيحته دگري بچوا بدنا انساني خب آب و نان و خوارن و ويتامين و خوارن و غداي خود دگري گاوا حتى فيتامينك جلاشي وي كم بي ويل درك سقطي و بدناوي ده چه بي مثلا جي فيتامينياوي كيما ويل درك نخوشيك چه بي ب فيتاميني ا فيتاميني يا بي خو تعالى چه كنش بدناوي را بانه لازم بچلو بدن خول سر غداي و خوارن آب و خوارن فيتامين او دگري دين جي بچي خو دگري بالنصيحه اشبيايا وقتاغو الوي شخصي نصيحت نو نكرن ديني وي شخصي دكبي ايدي نصيحت در حقي چه ده در حقي الله تعالى ده در حقي پیغمبري ويده در حقي كتابه ويده در حقي سروگي مسلمانه و در حقي عمومي مسلمانه ده دبيگو شيرت و نصيحت و نگوتن دين مالباتا کے بچش بیائے بنصیحت مالباتا کو نصیحت خدا و پیغمبر و کتاب و قبول نکے نوی گداری کن دین و مالباتا کیم دبی دین ولاتا کی گند کی دولتا کے بچش بیاد بی بنصیحت يعني وعظ و نصیحت در حق خدا و پیغمبر و کتاب و سروک مسلمانا نها سروک مسلمانا نینم يعني تدولتا کا گو یونتما و قانون اسلامی بی تنیا همو قانون بشرینا يا ولا أبناني تعزي حق قوتشي نبي
وده يعني باركي جرانا زيادة بار جران تكن بني جاي تماشى من بخاطري وامين بدي وشانا زنديب داوي بكن ساعات بود وازدو هنيب بخاطري وتبدا مالا وابا خدي خيرا وقبل كي خديش وراسي بمن خير خوشيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.